Dɔwɔwɔwo ta 11. Petro ɖe eɖokui nu. Eteƒe medidi kura hafi apostoloawo kple xɔsetɔ siwo le Yudea la se be ame siwo menye Yudatɔwo hã xɔ Mawu ƒe nya la. Ke esi Petro trɔ va ɖo Yerusalem la, xɔsetɔ siwo tso aʋa la he nya ɖe eŋu vevie. Wogblɔ be, wò la, eɖade ha kple ame siwo metso aʋa o, eye mi kple wo miede asi agba ɖeka me ɖu nu gɔ̃. Esia na be Petro gblɔ ale si nyawo katã va dzɔe la na wo. Egblɔ na wo be, gbe ɖeka la, esime menɔ gbe dom ɖa le Yopa la, mekpɔ ŋutega aɖe. Nu si tututu mekpɔ lae nye be aklala gã aɖe si wotsi ka ɖe eƒe dzogoe eneawo dzi la ɖiɖi ɖe gbɔnye tso dziƒo. Esi melé ŋku ɖe aklala la dzi la, mekpɔ anyigbadzilã afɔenewo, lã wɔadãwo kple lã tatawo kple dziƒoxeviwo le afi ma. Mese gbe aɖe wònɔ gbɔgblɔm nam be, Petro, tsi tsitre, wu lã siawo ne nàɖu. Ke meɖo eŋu be, kpao, Aƒetɔ, nyemate ŋu awɔ esia o. Nyemeɖu lã makɔmakɔ siawo dometɔ aɖeke kpɔ o. Ke megase gbeɖiɖi la tso dziƒo wògblɔ nam be, ne Mawu da asi ɖe nane dzi be ekɔ la, wò la megagblɔ be mekɔ o. Nuwɔna sia yi edzi zi 3 sɔŋ, eye emegbe la, wohe aklala la kple nu siwo katã nɔ edzi la yi dziƒoe. Le ɣe ma ɣi me tututu la, ame dɔdɔ 3 aɖewo tso Kaesarea va ɖo aƒe si me menɔ la me, be yewoakplɔm ayi Kaesarea. Gbɔgbɔ Kɔkɔe la de dzi ƒo nam be magaxa nu be womenye Yudatɔwo o, ke boŋ mayi kpli wo. Eya ta nye kple nɔvinye ade siwo le afi sia la míedze mɔ heyi. Eteƒe medidi o la, míeva ɖo ame si dɔ ame ɖo ɖem la ƒe aƒe me le Kaesarea. Ŋutsu sia gblɔ ale si mawudɔla aɖe ɖe eɖokui fiae, eye wògblɔ na ye be, dɔ ame ɖo ɖe Yopa ne woayɔ Simɔn, si wogayɔna hã be Petro la vɛ na wò. Atsɔ gbedeasi aɖe vɛ na wò si ana be wò kple wò aƒe siaa miakpɔ ɖeɖe. Esi mese nya sia la, mede asi nyanyui la gbɔgblɔ me na wo. Ke esi mele nya gbɔgblɔ dzi la, Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ŋutɔ dze wo dzi abe ale si tututu wòdze míawo hã dzi le gɔmedzedzea me ene. Esi nu sia dzɔ alea ko la, Aƒetɔ ƒe nya si wògblɔ be, Yohanes, de mawutsi ta na amewo kple tsi, ke miawo la, woade mawutsi ta na mi kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la va tame nam enumake. Azɔ esi wònye Mawu ŋutɔe na nunana sia ame siawo, abe ale si wòna míawo hã be míaxɔ Aƒetɔ Yesu Kristo dzi se ene ta la, ame kae menye be mahe nya kple Mawu? Esi wose Petro ƒe nya siawo la, woƒe nu ku, eye wokafu Mawu gblɔ be, ekema Mawu na mɔnukpɔkpɔ ame siwo menye Yudatɔwo o la hã be woatrɔ dzime akpɔ agbe. Antioxia hame la. Le ɣeyiɣi siawo me la, xɔsetɔ siwo si le Yerusalem le yometiti si va le Stefano wuwu megbe la, dometɔ aɖewo zɔ mɔ yi kekeke Foenisia, Kipro kple Antioxia nutowo me, henɔ nyanyui la gblɔm na ame siwo nye Yudatɔwo ko, gake xɔsetɔ siwo tso Kipro kple Kirene heyi Antioxia la dometɔ aɖewo ƒo nu na Helatɔ aɖewo hã tso Aƒetɔ Yesu ƒe nyanyui la ŋu, eye Aƒetɔ la ƒe ŋusẽ nɔ kpli wo.
eye ameha gã aɖe xɔ se hezu Aƒetɔ la yomedzelawo. Esi hame si le Yerusalem la se nu si le edzi yim la, woɖo Barnabas ɖe Antioxia be wòaɖakpe ɖe xɔsetɔ yeyeawo ŋu. Esi Barnabas kpɔ nu gã siwo Mawu wɔ le Antioxia la, dzi dzɔe ŋutɔ. Egado ŋusẽ xɔsetɔawo be woayi edzi alé ɖe Mawu ŋu goŋgoŋgoŋ, nenye be nya sia nya le dzɔdzɔm hã. Barnabas nye ŋutsu dɔmenyotɔ aɖe si me Gbɔgbɔ Kɔkɔe la yɔ fũu, eye eƒe xɔse hã li ke sesĩe. To ame sia ƒe dɔwɔwɔ me la, ame geɖewo trɔ zu Aƒetɔ la tɔ. Tso Antioxia la, Barnabas ti Saulo ƒe mɔ yi Tarso. Esi wòke ɖe eŋu la, ekplɔe, eye wo ame eve la trɔ va Antioxia, henɔ afi ma ƒe ɖeka sɔŋ, nɔ nu fiam xɔsetɔwo. Antioxiae wona ŋkɔ xɔsetɔwo le zi gbãtɔ be Kristotɔwo. Nunana Kristohame si le Yerusalem. Le ɣeyiɣi sia me tututu la, nyagblɔɖila aɖewo tso Yerusalem va Antioxia. Gbe ɖeka la, wo dometɔ ɖeka si woyɔna be Agabu la gblɔ nya ɖi tso Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me be dɔ gã aɖe gbɔna toto ge le xexea me katã. Nya sia va eme le fia Klaudio ƒe dziɖuɣi. Le esia ta xɔsetɔwo ɖo be yewoadzɔ nu, aɖo ɖe yewo nɔvi kristotɔ siwo le Yudea, eye ame sia ame nadzɔ nu abe ale si wòate ŋui ene. Wowɔ esia, eye wotsɔ woƒe nunanawo de Barnabas kple Saulo si be woatsɔ ayi na hanunɔlawo le Yerusalem.